I pozdrav svima, u današnjem tutorialu ću vam pokazati kako da skinete i ubacite teksturu za vaš Minecraft. Pošto ja imam verziju 1.5 Minecrafta, ja sam izabrao neku teksturu za 1.5 znači Minecrafta. Meni se ova tekstura znači svidjela, pa ću vam isto tako ostaviti ako želite i da i vi skinete ovu teksturu u opisu ispod videa, znači link. A ostavit ću još i znači stranicu gdje možete naći i više tekstura za vaš Minecraft. Dobro, pa da počnemo. Kako skinuti znači ovu teksturu? Idite ovdje na download 1.5, znači kliknete tu i otvorimo se ovo, znači. Sad ovo možemo slobodno zatvorimo. Samo sačekamo da se malo čita. I sad znači kliknemo na download i pređanje može da počne. Ja to neću da radim zato što sam već skinuo to i sad ću pokazati kako da ubacite tu teksturu. Znači, otvorite WinRAR u koji ste znači skinuli tu teksturu i trebalo bi da vam izađe otprilike ovo. Sad nađete folder Minecrafta, znači gdje vam je Minecraft instaliran. Najčešće to bude u ovom znači lokaciji, vidite, na XP-ova sam na sedmici. Sada kada otvorite ovo .minecraft, znači imate folder teksture, znači teksture i znači tu stavite, napravite na primjer neki folder po imenu, ne znam, vi date sebi ime, znači to je te teksture. Znači otvorite tu taj folder i prebacite sve iz toga iz ovog WinRAR-a u ovaj folder. I kada vam se znači to prebaci, evo vidite, nešto malo gotovo, evo gotovo je. To je to, znači to je gotovo. Sada možete lagano izaći iz svega ovoga i ući u svoj Minecraft. I znači trebate sada da pratite što ja uradim da bi radila ova tekstura.